Comeza Galiza Metálica. Moi boas, son Pati Castro. Estou encantada de poder estar outro día máis contigo. Hoxe traioche un programa especial do Callaecia Metal Fest. O último dos programas nos quedou visibilidade ás bandas deste festival que organizamos SOS Heavy Metal Radio Show e Galiza Metálica. O sábado 26 de novembro na Sala Rebullón, en Tameiga, Mos. Xuntamos a 3 bandas portuguesas orixinarias de Braga con 4 bandas galegas. Os portugueses The Mighty Mr. Shame, con mistura de rock pesado e metal alternativo. Elefantes Mutilados, Metal Overflow, desde Salcela de Caselas. Capela Mortuaria, con thrash metal rabioso, dende o Pozo, en Braga. Barbarian Prophecies, death metal traído de Lugo. Pegoto, os portugueses que traen dende Brácara Augusta o seu doom escuro. Os coruñeses Strayback, co seu fodido thrash metal. E os vigueses Millet, que nos traen o seu pagan metal galaico con aires do norte de Lugo. 7 grupos que reúnen diferentes estilos do underground galego e do Alto Miño. Unha confluencia de forzas e sons que farán as delicias das orellas máis metálicas.
Comezamos con Millet, falando con Xacobo do Seixo Branco, o guitarrista da banda, e que tamén coñecemos por ser o noso colaborador en Galiza Metálica, ca súa sección Rouco Son, e ademais tamén de ser o guitarrista de Dioibo. Falarei con el dos milesios, das lendas que conforman o universo máxico e melódico da banda, e tamén do que están a desenrolar na actualidade. E por último, contarános máis sobre a súa futura experiencia para o Halaecian Metal Fest. Te
Moi boas, estou aquí con Jacobo, o guitarrista de Millet. Moi boas, Jacobo. Moi boas, Pati, que tal? Pois moi ben, aquí desexando que a xente coñeza máis sobre Millet, que é un dos grupos que vai a estar o día 26 na Sala Rebullón no Jalaecian Metal Fest. Así que contalle a xente que aínda non te coñeza quen eres, que faz dentro da banda e quen son os teus compañeiros. Bueno, pues como xa dixeches, eu son Jacobo, son o guitarrista e, tamén fago coros na banda. Comparto Millet xunto a outras 6-7 persoas, dependendo do concerto, non? E facemos folk metal, non? Unha mestura entre metal e música folk, con influencia, non? Da música tradicional galega, sobre todo. E nada, pois, polo tanto, pois a banda ten un montón de instrumentos, non? Zanfona, buzuki, flautas, teclados, así que eso é basicamente, creo que xa así xa vos facedes unha idea do son do grupo. Sí, unha mezcla bastante curiosa entre, eu creo que unha zona moi black tamén, dentro do que é a música de raíz, e sobre todo interpretado por esa serie de instrumentos tan curiosos, tan diferentes, e tamén con unha mistura nas vosas letras de paganismo, non? Sí, nos intentamos eso, que as letras reflictan pois mitos, lendas da nosa cultura, non? Ou tomadas tamén de outras culturas, como pode ser a irlandesa en relación co mitoloxía celta, non? E ademais, pois, no álbum que temos, que Catro pregarios no albor da lúa morta, pois intentamos que ao longo de todas as cancións se narra como unha viaxe, non? Deste mundo máis alá. E diso tratan un pouco as nosas letras. Oye, cal é a formación actual da banda? Pois agora mesmo está Marcos, vocalista, e tamén toca a zanfona buzuki. A outra vocalista é Dana, non? Entre eles repártense, non? Marcos manos guturais, as dos masculinas, e Dana as femininas. Logo as guitarras estamos, Jorge, Xuxo dos Corvais, que todos os números do grupo temos pseudónimos, non? Marcos o Relicario, Dana da Carballeira, Xuxo dos Corvais, eu son Xacobe do Seixo Branco. Logo tamén temos a Xuxo das Cornamusas nas flautas, gaitas, teclados, así home para todo. E máis instrumentos tamén. Logo tamén temos no baixo a Cristian da Limia, que, como agora mesmo está fora, non? Está en Noruega, pois tamén adoita sustituir o Luis en directos, ou veces tamén eu creo que máis bailamos, non? De baixistas, pois sempre hai pouco tamén estivemos con Hito en algún concerto, pero neste Jalaecian Metal Fest pois vai tocar Luis o baixo, que xa nos ten acompañado moitos concertos, é un crack. E logo tamén na batería temos a Bruno da Chumba, a ver se me está esquecendo algo, que como somos aí tantos membros, sempre, pois, creo que pero non, creo que se dixen todos. Sodes 8 normalmente en directo, non? O que a banda somos 7, pero logo sempre nos acompaña Xoio Carmesí, que fai as fotos, tamén participa do espectáculo, non? Sempre nos concertos tamén temos a figura que fai as invocacións en varias cancións, así que, normalmente chegamos a subirnos 8 ou máis o escenario, porque a veces temos máis colaboracións, todo depende. Digo o número 8 porque realmente o vosso nome ven dos milesios, non? E está como moi referenciado hacia ese número, non? E hacia esa lenda dos conquistadores da Irlanda, non? Pode ser, da primeira Irlanda, non? Sí, exacto. Son os milesianos, son os fillos de Mil, que se non tampouco é un descendente de Breogán, non? O mítico rei celta de Galicia, non? Eso na mitoloxía irlandesa pois está recollido que son os poboadores con orixe en Galicia, son os poboadores de Irlanda, non? Entón, a raíz desa lenda, técnicamente a palabra correcta, non, para nas lendas celtas, para esa palabra Millet, non, con unha D en vez dunha T, pero na hora de anotar o nome do grupo hai moitísimo tempo anotouse Millet con T, e así quedou.
raíces de prata, augas de ouro. Dende a Atalaya ao Valadouro, Do Valadouro a Atalaya. Hoxe o corto chega a Águia. Como de Edra no de Souto. Dende a ferida do Lar dos Mouros, Todos os mouros ata ferida. Lauros de lume, landros de cinza. Alegres a bruma, gaitas de guerra, osos de Roma, muxen a terra. Dos castrillóns ata Patouro, Negra de prata, serpe de ouro. En todo o nordeste, cuarto ar, leva meu fillo alén deste mar, alén do sol por, acolde seu nome a lodo borrón, alén deste mar, secreto dos moros do Ribeirão, a lodo borrón, alén dos estanques, terros de sol e copa nebrar. En todo o nordeste, cuarto ar, leva meu fillo alén deste mar, alén do sol por, acolde seu nome a lodo borrón, alén deste mar, secreto dos moros do Ribeirão, a lodo borrón, alén dos estanques, terros de sol e copa nebrar. A verdade é que me interesa moitísimo, aparte de que coidades moitísimo a vosa a forma de actuación, porque sin dúbida vestuarios, escenografía, está coidado ao milímetro, igual que as vosas letras, e tamén as vosas portadas, fotografías. Sodes un grupo que coida moito ese tipo de cuestións, non? Sí, a verdade é que sempre, pues bueno, como como grupo ten un concepto así moi concreto, pues sempre intentamos que todo os aspectos do grupo, non? Pois a posta en escena, a parte visual dos discos, as letras ou música, pues sexa todo como parte dun mesmo todo, non? Este así relacionado. Tamén é algo que fai que, por iso mesmo, non tardamos 10 anos en sacar o primeiro álbum, non? Porque había que coidar todo o detalle.
a contraparte que ten estas cousas, non? Pero bueno, sí que é algo que intentamos cuidar sempre, non? Que estea todo relacionado, que sexa todo parte dunha mesma mensaxe. Sin dúbida, e en que andades metidos actualmente? Pois agora xusto estamos tamén, xa podemos anunciar que estamos participando nun recopilatorio que será tributo a bandas galegas, a bandas galegas pioneiras, bandas galegas ponse extintas. Ainda xa queda bastante para que podamos anunciar máis detalles, pero bueno, como xa algunhas das bandas que fomos participando no tributo xa foron comentando así un pouco de pasada, pois xa podemos tamén darvos a primicia de que é o que no que estamos traballando agora mesmo. Agora de con que canción e todo eso xa yo veredes po tempo. Eso é segredo. Os milesios creo que teñen unha grandísima paciencia e nos fan desarrollar tamén os ointes paciencia para poder degustar esas obras de arte que facedes con tanto agarimo e con tanto cuidado para realmente meternos nese universo máxico, non, que creades. E estou desexando poder vervos no Jalaecian Metal Fest. Contanos como te metiches nesto, como apareceu o Jalaecian na túa vida. Bueno, primeiro, un millón de grazas polas bonitas palabras. E nada, pois a verdade é que dende o momento en que xurdiu esta idea de facer o Jalaecian Metal Fest, non? Entre a raíz de tan impulsada por ti, Pati, e por Filipe tamén de ese Heavy Metal Radio Show, pois a verdade é que era unha idea caralluda do principio, non xa se veía, non? Facer un festival con bandas galegas e portuguesas para fortalecer un pouco os lazos entre as escenas dos dous países, non? De Galicia e de Portugal. Pois a verdade é que instantáneamente xa sonaba guai, obviamente pois xa que tivemos a oportunidade de facer parte, pois como non estar a tope con iso dende o principio, non? Entón a verdade é que temos moitísimas ganas de participar co resto de bandazas galegas que son bandas amigas, pois que xa temos metido en das ocasións ou por primeira vez, pero que xa vamos seguindo dende aí tempo. E logo tamén coñecer as outras bandas que veñen de Braga, que tamén teñen unha pinta espectacular. Iso é o que che iba a preguntar. Hai algunha banda de Braga que che este chamando especialmente ou quérelo deixar para comentar yo personalmente? Ou nos podes decir algo? A ver, quen che chamou a atención? A verdade é que eso, eu non podería dicirte ninguna en particular, porque as tres teñen estilos moi distintos e as tres me pareceron que están moi guapas, tanto Perroto como Capela Mortuaria como The Mighty Mr. Shame. Así que nada, teño moitísimas ganas de velos en directo os tres, porque ademais o directo a proba de lume, aí cando o show podes dicir cal me molou máis, non? Pero estou seguro, polos vídeos que vin e tal, que as tres van a estar tremendos, así que nada, moitísimas ganas de compartir escenario a sete bandas. Bueno, eu a verdade non é porque montemos eu malo Filipe, que creo que realmente tedes todos un nivel bastante alto e todas tedes algo en concreto que vos fai sobresalir en diferentes estilos, así que creo que vai a ser unha noite ben interesante, non? Sí, é verdade que ten unha pintaza e, bueno, moitas ganas de eso, de estar tamén con vos, contigo, con Filipe, que co currazo que vos estades marcando para montar este festival, pues a verdade que é super de agradecer, é super necesario. Bueno, obviamente o traballo tan feito con tanto agarimo sempre dá recompensa, así que estou seguro de que vais a ir caralludo sí ou sí. Bueno, con grupos como a vos que fían tan ben, que miran todo, hai que comportarse, eu creo que a altura. Tanto Galiza Metálica como SOS Heavy Metal Radio Show estamos facendo co maior agarimo e cariño do mundo este primer encontro do Jalaecian Metal Fest, que creemos que vai a ser unha porta a que haya máis comunidade co norte de Portugal, porque sí que creo que é necesario. Ti non o ves así? Sí, no, totalmente. Feito, estou seguro que isto vai favorecer que esa máis conexión entre as escenas dos dous países, e además estou seguro que esta non vai ser a única edición do Jalaecian Metal Fest, que vai haber moitas máis. Nada, a verdade é que é unha honra entón formar parte desta primeira edición, das que estou seguro serán moitas, así que nada, moita expectación de ver a acollida da xente, que estou seguro que a ser moi boa. Además, sendo con billeteira inversa, pues non hai excusa, non? É a ocasión perfecta para ver a tantos grupos. Sí. Así que nada, xa contando os minutos para que empece o Jalaecian Metal Fest. Pois contemos os minutos xuntos e antes vamos a deixarlle aquí as ointes do Galiza Metálica un
tema voso que ti vexa representativo ou que che guste en especial de Millet. Pois, díxeme pensar por unha banda quizás o mítico e o do noso videoclip de Brume Salitre, esa obviamente non pode faltar, pero bueno, por propoñerche tamén outra, pois mira, vouche dicir que poñas Experta letárxica a Erma Fraga, que é outro dos temas que nunca faltan no noso repertorio, para que a xente vaya quentando e preparando os oídos para o contrario. E eu desexando ver ese ser escuro que sae da fraga con cornos, cabeza de macho cabrío pequeniño, aí embutido nunha toga inmensa e que vos acompaña, e que nos acompañe neste Jalaecian. Moitísimas grazas, de verdade, Jacobo. Bicos e apertas a todos los Millet e bicos e apertas para ti, vamos, xa sabes, todos los que queiras. Apertiñas, chao, ata loguiño. Outro para ti, tanto pola entrevista como polo festi. Unha aperta para ti. Chao.
Tamén hoxe teño o prazer de falar con Filipe Marta, o meu socio colaborador na organización deste festival, que pretende dar unión entre povos grazas á música metal. Este locutor portugués con tanta amplia experiencia no sector da comunicación e da música extrema ama profundamente a cultura e a lingua portugalo-galega. E grazas á súa colaboración, dende hai ben tempo, os grupos galegos soan en Portugal, e máis concretamente na 106 da FM de Antena Miño, en Braga. Charlaremos un anaco explicando os pormenores da organización, a billenteira inversa, a sala e os grupos. Unha moi boa oportunidade para coñecernos mellor e presentarvos as nosas ideas sobre a música e a unión cultural da antiga Jalaecia. Ola, moi boas, estou aquí con Filipe Marta de SOS Heavy Metal Radio Show. Que tal, Filipe? Olá, Pati, tudo bem? Espero que por aí também esteja. O tempo deve estar igual aqui no Minho, não é? Apesar que esperemos que o sol irrompa, não à noite, mas como regiões, digamos, quase gêmeas que são o Minho e a Galiza, temos no mesmo ambiente este clima perfeito, não é? Chuva, ambiente assim meio transilvânico, o ideal para uma noite de metal, não é? Ideal totalmente, sí, xa estábamos dicindo que daba igual que chovera ou que non chovera no Jalaecian, porque creo que estamos facendo unha boa proposta e iso é do que vimos a falar aquí un pouquiño, pois, de como xurdeu esta idea, Filipe. Eu acho que em primeiro lugar a ideia do Galécia Metal Fest surgiu numa de unir as propostas dos sons mais pesados, digamos, os jogados do Minho, não é? A proposta inicial seria celebrarmos o primeiro aniversário do Galiza Metallica, não é? Essa seria o primeiro objetivo e, de certa forma, agarrado a essa ideia, surgiu a ideia de fazermos também um festival mais amplo, onde vamos, obviamente, incluir essa celebração na ideia principal de unir as bandas, sobretudo do Minho e da Galiza, bandas da velha e atual Galécia. Efectivamente, porque aí xurdiu unha idea, eu creo que é moi interesante, de a Jalaecia como ese punto de unión entre as dúas partes do Miño e que realmente compartiron durante séculos historia e costumes, e a verdade é que creo que temos que voltar a recuperar esa unión, porque é que eu canto máis conozco a Filipe, máis me dou conta que é unha persoa que tranquilamente podría vivir nesta banda do Miño e a súa vida tamén sería bastante similar, non crees? Sim, porque acho que de facto existem tantas semelhanças, não é? Em termos das próprias pessoas, a nível cultural, a paisagem é tão idêntica, é tudo tão parecido, pelo menos, digo eu, pelo conhecimento que tenho, de Santiago de Compostela para baixo, não é? Para cima. Apesar da paisagem ser muito semelhante à nossa, acho que as pessoas já se afastam um bocadinho desta ideia da união, destes laços comuns que temos, também em termos linguísticos, porque de facto é super fácil nós entendermos. E uma prova disso está aqui neste momento, é que eu estou a falar português, estás a falar galego, e nos entendemos na perfeição, non é? Como se fosse unha única língua. Sí, sin problema. Ainda que conste que eu, ao principio, cando empecé a falar contigo, tiven ese punto de, e se non entendo, pero me dei conta de que a medida que iba falando contigo, pois a veces tiñache que pedir, oye, repite tal cousa, e a ti seguramente che pasaría algo similar, pero polo demais era moi doado, sabes, moi fácil entender o significado das palabras e as expresións. Sobre todo en expresións, nos damos conta de que facemos unhas expresións lingüísticas moi similares e iso como que nos fai sentir aínda máis unidos en esa lingua común que antiguamente foi da Galicia, pero que a día de hoxe creo que non hai tanta diferencia entre o portugués e o galego, non crees? Sim, eu até penso que o galego aproxima-se mais do português que do castelhano, não é? A verdade que sí. E, bueno, tamén hai que decir
que todo isto de unir cultura, pasado, o fixemos por unha razón que nos encanta os dous, que é a música metal, que é realmente polo que xurdiu un pouco a colaboración, porque os dous nos dedicamos a dar visibilidade a grupos e Filipe pois leva moitos anos dando visibilidade a grupos galegos. Así que cando propuxo do festival foi un pouco a búsqueda dos grupos. Eu pola miña parte xa tiña claro 3 e Filipe me fixo aí varias propostas, non? Sim, porque de facto há muitas bandas super interessantes, super boas, tanto no Minho como na Galiza. E as bandas galegas, em termos de metal e de outras ramificações sonoras dentro do rock e não só, não me param de surpreender. Tenho conhecido bastantes grupos super interessantes e digo-te que considero que a Galiza é riquíssima em bandas. Pena, por um lado, é que muitas delas não tenham a exposição que mereceriam, não é? Acho que muitas se vão limitar ao espaço da Galiza em termos de projeção e não saem daí, que é uma pena muito grande porque há muita qualidade em termos de composição, em termos de produção, a vários níveis. Sí, a verdade é que sí, e facer que, o sea, un locutor como a ti, que está noutro país que sí, que ten unha lengua e unha cultura similar, pero que ao fin ao cabo estás noutro país e lle das visibilidade a grupos de aquí, a min aínda me fixo sentir como que, jolín, que é suficientemente bo o material que temos aquí de grupos e de xente como para que isto interese e interese incluso en Portugal, en outro país. E iso pois fixo que fóramos a polos grupos galegos e portugueses e misturalos nun proxecto que eu creo que é moi interesante porque toca varias ramas do metal, ou seja, temos os primeiros de Mighty Mr. Shame, que hoxe pronunciei no ben, que sempre pronuncio fatal, que son de Braga e fan unha mezcla aí de, pódese decir, rock escuro, non? Como con metal alternativo. Despois, os galegos Elefantes Mutilados, que son encantadores, que fan sludge metal, que sempre me quedo co rollo de que é sludge metal. Filipe, por Dios, ilumíname. O thrash overflow, não é? Como eles gostam de gostam de apelidar. É thrash com muita onda, com crossover. É uma banda incrível. Eu já os vi ao vivo, tem muita energia. São mais uma daquelas bandas que eu gostava de ver com mais atividade, com mais lançamentos. Aliás, eles também são uma banda relativamente recente, se não me engano, formaram-se por volta de 2018, teriam umas encarnações para trás, mas como Elefantes Mutilados mesmo, só a partir de 2018, uma banda com 4 anos, mas lançaram um EP, tem um single novo por aí, tem uma contribuição numa compilação. É uma banda super interessante. Eu gosto muito deles como banda, gosto deles pessoalmente e acho que é uma das grandes propostas para o Galésia. Aliás, são todas as bandas. Essa riqueza de géneros acho que só pode apelar a muita gente diferente em termos de gostos, não é? Temos bandas de, como disseste, de sludge rock, temos o thrash overflow dos Elefantes, temos tanta coisa que só essa diversidade só pode ser positiva. Sí, bueno, estou desexando tamén ver a Pegoto, que me encanta, de verdad, estou aí enganchadísima a Pegoto. Estou desexando verlos en directo. Sí, a Bracarangustia, non o podo sacar de cabeza, é unha cousa como, vamos. E tamén me gusta moito ese doom super oscuro que traen. Me mola moitísimo Capela Mortuaria, porque me sorprende moitísimo a súa forza e esa forza que xurde do pozo, que me mola moitísimo esa palabra, de como chaman a Braga, e tamén de que falan das entrañas, como me imagino Braga de alguna forma con estos 3 grupos, de unha forma entre un ambiente super movido en estilo metalero e ao mesmo tempo oscuro. Non sei se é boa a miña percepción, pero é o que me atrae, vamos. Sim, sem dúvida. Braga tem uma forte cena metal, tem muita malta nova que está dentro
do género e tem muitas bandas interessantes. Aliás, perguntavam-me um dia destes por mensagem o porquê de escolher 3 bandas de Braga para o primeiro Galécia Metal Fest. Acho que a escolha é mais do que óbvia. Porquê bandas de Braga? Porque Braga era um dos importantes polos da antiga Galécia, se não fosse o mais importante, não é? Por isso é que tínhamos que ter obrigatoriamente 3 bandas aqui da cidade a abrirem a primeira edição. Sí, de feito era a capital da antigua Galicia, Braga. Exatamente. Moi interesante, ademais. Tamén, da parte galega, temos os lugueses maravillosos Barbarian Prophecies, que só podo falar cousas boas deles como persoas e musicalmente. Eu creo que fan un death super bonito, entre melódico, oscuro, bueno, lo tienen todo esta xente. Que máis? Que máis me falta? Strayback, da Coruña, co seu fodido trash, que me encantan, super divertidos, moi potentes, e os Millet, por favor, Millet. Olha, uma coisa, relativamente ao Strike Back, tenho uma curiosidade super interessante, é que é mais uma das bandas galegas com ligação a Braga, não é? Eles gravaram o seu segundo álbum em Braga e o próximo a ser editado foi igualmente gravado aqui na cidade de Braga. Portanto, têm também essas ligações aqui ao Poço. Ao Poço, sí, señor. Bueno, é que, sin dúbida, aquí, aí algo se mueve, hai algo no aire, non hai máis. E eso, Millet, eu creo que calquera que veu a Millet en directo non o pudo deixar indiferente. Non só por a cantidad de instrumentos diferentes que traen, sino pola densidade das letras, por a escenografía tan cuidada. Bueno, creo que todos en sí son grandes propostas e, bueno, e que eu creo que facemos un festival que é como unha especie de representación do que se está a mover ahora mismo no underground.
falamos atrás e se calhar podíamos falar um bocadinho mais acerca de um pormenor interessante. Falamos da união dos dois lados do Minho para a convergência da realização do Galésia Metal Fest, mas também falamos do primeiro aniversário do Galiza Metálica. Como é que foi este ano de Galiza Metálica? O meu ano de Galiza Metálica foi tamén rápido. Foi un ano no que comecei empezando facendo un programa mensual e ahora mismo estou facendo semanal con especiales para festivales, con moita colaboración contigo. Fixen un especial de Samaíndo que me sinto super orgullosa porque nos quedou ben bonito, ben oscuro e cargado de lendas e de música galega. E non sei, podo decir que Galiza Metálica está sendo un dos meus proxectos que máis alegrías me está dando, porque a locución a que amo moitísimo, unida ca música metal que tamén amo moitísimo, me está dando, pois eso, moita forza, moita alegría. Foi moi bo ano. Ok, outra das situações que as pessoas podem se questionar acerca deste festival é o local, não é? Está a ser realizado na Sala Rebullón. Sí, a Sala Rebullón, sin duda, para min é unha das mellores salas de Galicia. Está feita para o que son actuacións en directo de grupos. É super cómoda tanto para aparcar como para descargar, como para que os propios grupos estén cómodos, e son 7 grupos, e que se di rápido. Danos todas as facilidades. Cao, que o que leva a sala é un encanto de persoa, e sempre fixeron o posible por axudar o Galicia Metal Fest a que xurda para arriba, que haya esa unión entre Portugal e Galicia, que eles lles encanta fomentar. E, bueno, que podo decir máis? Que merece moito a pena, non só por o bo rollo que ten esta sala, sino polo son, porque creo que, sinceramente, non digo mentira ninguna se digo que é unha das mellores salas de Galicia. Sim, concordo totalmente contigo. Recentemente estive na Sala Capitol e digo-te que a Rebullón não fica nada atrás, pelo contrário. Eu conheço bem o som da Rebullón e, aliás, o primeiro contacto que tive com essa sala foi uma das coisas que me impressionou logo. Foi a qualidade sonora. Achei incrível. E depois, outra das curiosidades daquele local é que está inserido no Centro Cultural As Pedrinhas, penso eu, e que é um local fantástico. Além da sala, tem outras atividades paralelas sempre a acontecer, não é? Eu lembro-me de estar lá num evento de metal e cá fora haver um piquenique com famílias, crianças, pais, avós, tudo em simultâneo a acontecer. E depois tem a parte de trás que é incrível, tem ali também uns espaços de lazer e depois uma vista incrível sobre Vigo. Preciosa, ademais. Bueno, e tamén hai que decir que gracias á sala introducimos a idea da billeteira inversa, verdad? Porque ao principio, tanto eu como Filipe non sabíamos ben que facer, e a sala nos indicou que esa sería unha boa forma a dar o paso hacia a entrada. E, home, non sei ti que opinas, pero creo que está sendo unha cousa un pouco contravertida, porque hai moita xente que non sabe o que é a billeteira inversa. Acho que não é uma coisa muito vulgar ainda, muito conhecida, não é? Mas penso que é uma excelente ideia, sem dúvida alguma. As pessoas dão o que podem dar, ou acham que o evento merece. Se não puderem dar nada, também não dão, não é por aí, não é? Acho que é uma hipótese única das pessoas irem ao evento sem ter algum tipo de problema. Ok, não tenho dinheiro, ou não posso dar muito, ou é muito caro. Então o que podem, acabou. Sí, é curioso porque a mí me pareceu moi boa idea e considero que incluso se debería de fomentar máis, porque o poder pagar pola cultura o que ti queres realmente che fai valorar o que estás dando, máis que te impoñan un precio en concreto. Me parece moi interesante a idea e, bueno, con uns ideales tamén moi bons, creo. Sí. E, bueno, tamén te quería comentar aí un punto, porque eu teño aí o meu pequeno guión, eso sabes. Pois eso, que crees que vai a ser isto no futuro? Como te gustaría que fora un próximo Galicia Metal Fest? Eu espero que continuemos a fazer o Galicia Metal Fest, que corra efetivamente bem, que as pessoas entendam a ideia por detrás, a ideia principal por trás do Galicia Metal Fest, que é promover
as bandas galegas e portuguesas, não é? Do espaço da antiga Galécia, e como isto pode ser feito unindo as bandas, dando oportunidades a bandas de ambos os lados coexistirem-se num espaço único, não é? Eu gostaria que no futuro houvesse possibilidade, já falamos disso, mas são ideias que não sabemos que se podem concretizar, até fizéssemos edições alternadas entre Portugal e a Galiza, mas isso são situações que ainda estamos a estudar, a pensar, mas era por aí que eu gostava que o Galécia Metal Fest seguisse. Era uma edição em Portugal, outra edição na Galiza. E sempre, seria interessante. sim, e sempre a promover as bandas da Galiza e de Portugal, porque acho que dá-se em demasia atenção a bandas de fora, e quando se esquecemos dos nossos valores, quando temos bandas boas e são muitas vezes esquecidas. Eu não há muito tempo vi, precisamente numa reportagem, não sei se foi na TV Galiza, mas foi qualquer coisa relacionada, onde criticavam precisamente isso, que os apoios à cultura eram mais para bandas que vinham de fora. Não estou a falar propriamente estrangeiras, mas de fora da Galiza, do resto de Espanha, por exemplo, e não, digamos, facilitando às bandas galegas, quando nós devemos apoiar em primeiro o que temos cá, não é? Sí, eu tamén son desa opinión, que considero que o primeiro é apoiar as bandas que están aquí, que necesitan salir, que necesitan festivales, que necesitan visibilización, e considero que da miña man farei todo o posible para que sexa. De feito, o Galiza Metálica está feito expresamente para bandas galegas, e considero que é ben importante que haya este paso de unión con Portugal, para que os dous lados do Miño poidamos disfrutar da calidad sonora que hai, que xa che digo, é moitísima. Estamos falando de Braga e estamos falando de diferentes grupos de Galicia, pero é que é unha riqueza moi grande que creo que a xente non é consciente hasta que punto é rico. E também gostava que este Galécia Metal Fest, mesmo num futuro, servisse para chamar a atenção também das próprias pessoas, das belezas que nós temos na Galiza e no Minho sobretudo, não é? Em termos paisagísticos, culturais e outros níveis. Sí, porque a verdade é que non só nos damos conta, polo menos o que temos así falado, que é só un proxecto musical, sino que é un proxecto cultural, porque nos remontamos tamén a raíces antigas, pero para fomentar que se siga de alguna forma dándonos conta de que, aínda que estemos separados por unha fronteira política, seguimos sendo irmáns en moitísimas facetas, e a música é unha delas, e o metal, sin duda, para min, que son unha gran fan deste estilo, pois é unha forma maravillosa de poder sacar tamén as diferencias, non? Porque a música metal como que saca a rebeldía dentro da xente, e se basa en expresar queixas, en expresar opinións que moitas veces son compartidas nos dous lados, e que eu creo que é necesario que se coñezan esas queixas e esas expresións, e que se den conta a xente de que pensamos basicamente o mismo, que non nos gusta a maioría das veces como se está tratando a cultura e a música, e que temos que facer algo ao respecto. Sim, e nesta fase posso dizer, e já falamos sobre isso entre nós, devemos estar agradecidos, pelo menos pela excitação, de certa forma, que está a existir por parte das pessoas a este primeiro Galécia Metal Fest. Estou a sentir bastante entusiasmo, non é? A verdade é que, bueno, en xeral, o que eu estou sentindo é moi bo rollo, moi boa aceptación. Gusta moito a idea, e estou vendo que tanto portugueses como galegos están moi interesados en coñecerse e en compartir esa noite de metal. De feito, aos grupos os puxen nunha sala común para que se coñezan, para que falen e para que haya novas sinerxias, porque nesto se basa en que non só se quede nun festival, sino en que haya máis oportunidades e que se vaya unindo esa rede de underground galego ca portuguesa. Bueno, pois creo que xa chegamos ao final, Filipe. Nos quedou algo aí no tinteiro, algo que queiras comentar a maiores? Penso que não, acho que está tudo dito, a não ser que as pessoas
compareçam no dia 26, a partir das 18h30, hora local, para este primeiro Galésia Metal Fest, que promete deixar boas memórias a todos os presentes, não é? Sí, bueno, recordarvos tamén que comeza ás 6:30 con unha presentación deste Galésia Metal Fest por ambos os dous e dous programas que o fan, que son o Galiza Metálica e o SOS Heavy Metal Radio Show. Así que nada, o resto xa é escoitar música, tralla, sentila e disfrutala, porque cando nos demos cuenta xa son as 2:30 e xa rematou todo. Moitas grazas por chegar ao final á miña beira. Un placer compartir contigo estas cancións dos grupos que estarán con nós este día 26. Esperamos vos cos brazos ben abertos e os oídos expectantes para este tremendo show. Moito obrigadas, ouvintes portuguesas, as nosas irmáns do outro lado do Miño. Saúdos ás bandas e o meu compañeiro Filipe Marta, o imperatore das ondas do extremo ao caos na 106 de Antena Miño. E você sabe, vai aos concertos, marca a música e faga o seu mellor
para que Galiza siga sendo metálica. Un, dos, tres, cuatro.